timu ya Chibanga okwika habusinguze tire timu ya Kashekuro na goli na haribiri omoza penalty omumpaka za Duncan zikapu ezitebekanisiibwe kamisha nawe byemizano Reverend Dr. Duncan Zumugumya finage ezanirwa chai cha Chibanga aho Justus Mugisha owa USSSA abirari omujenyi mukuru katubagire gora kashishaka cyarema urabura nirimangu you are very good mobilizer hati tonkitwe n'abampaga chire pataho miliyoni 10 za fuel na menteji neyo kwabanda magara marunji neyo kusheka niwe ombina shome nibinjango umuntu turo munaku umuntu tasheka umuntu tashemererwa ayihamwe ndwara ibyo bikiryaho time ya Isingiro Town Council esinjire yaberere na nagori 3 haryemwe okutwara ikikopo cya mwesu gwa Silver Cup omufayino ezanirwa chai cha Nyamuyanja Central Primary School mu district ya Isingiro. Time sinjire hirwe biconco ebiro mu uniform emidari ekikopo hamwe na sente aganza ngwe kumibira 25 na mukaga Silver Cup neza kuberuho kandi nza kongera mu ebinde birungo buri mwaka ntugera ki ntongera mu Gandi time ya Kamubizi na Chikagate nazo zisinjire mpaka zeminyeto ezibire zitebekanisiibwe mu nyishenjero wa Isingiro Thausi Alex Bakunda Kamubizi sinjire Chikagate ezabojo na goli na harisha to mu final ezanirwa chai cyanya kitunda ezabishiki zisinjirwe Chikagate kandi tire eyari yanga na goli mu harusha abasinguzi bahirwe mitwaro kinana eya kabiri baje mitwaro ngaga nimbatero muranga ngobu nibo bwire bwo kumanya ngo emizano neretaho obumwe eretaho kukoragana eretaho kureberera amagara gawe kurunje ngo agume gabonire nango tunga mune ekitone cyawe obasa kukikozesa kutunga nka scholarships